uNkulunkulu akakulonde kubusise i-channel iNufleke okubalulekile kufanele ukusubscribe kulike ukuba imember ye-channel ukunikela kwi-channel ukwenza ukuhle nangakini for as long as usaphila. Sibheka la udaba inamba esenza ngo9 ekseni la 5 ntambama kakhuluma ngomlandeli we-channel ungayena sikhuza ungayisebenzisa le number ungawasebenzisa ama WhatsApp ungawasebenzisa ama SMS ungawasebenzisa ama voice note please ngiyacela. Sibheka la udaba olika Selina Silepe 6608 Selina Silepe 6608 uthi ngicela ukubuza pastor mina ngiphuphe inkomo emnyama yamaphondo lawa okugobeka ejaha mama shuthi inkomo yamaphondo okugobeka lamaphondo emiso inkomo namaphondo so amaphondo okugobeka ya ngicakile agobile so iyamjaha umama wakhe ifuna ukumhlaba why ngafundisa ilibheke inkomo emnyama because one day omunye uzongifunela ukuthi ube kwinkomo ebovu one day omunye athi ube kwinkomo ebrown ube kwinkomo emhlophe kade imjaha but inkomo yonke inkomo isidalwa sengabe sikahle ukuthi hayi ngoba ibovu isidalwa sakabo mama wakho ngoba ibrown mhlophe sakabo baba ngoba imhlophe hayi isidalwa sakabo njalo bla 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 etc but inkomo isiphawulwani lwethongo uphawu lesidalwa inkomo yabo uphawu lomuntu siqu inkomo yabo uphawu lomoya omubi size kanjena. Number 1 uma uphupha inkomo uphawu lubi uma ihlaba noma ijaha omunye umuntu lusho ukuthi lo muntu kungenzeka uyagadlwa ngemithi emibi nenamandla futhi kungenzeka uthunyelwa ngezilwane abathakathi so ingavela inkomo ebuthakwa inkomo ngoba lo muntu kunemithi abemsebenzisela yona noma kunezilwane abayithumela kuyo noma kunemoya emibi emlandelayo. 2 kuyenzeka uphuphe inkomo kuba uphawu bemijaha noma ihlaba omunye umuntu olungabuye lisho ukuthi isidalwa salo muntu siza ngolaka noma isidalwa siza ngolaka kulo muntu ngoba kukhona okumele akulungise ngokusheshsha noma kufanele asihlambulule lesi sidalwa kuze size kahle kuye kodwa ikhonto esikweletu ongenzeka kufanele ilungise yabona yena nesidalwa sakhe ukuze singezi kuye ngolaka yabo. 3 uma uphupha inkomo uphawu bema ekujaha noma ekuhlaba noma engemini ijaha noma ihlaba omunye umuntu longasho ukuthi kungenzeka isidalwa salo muntu sengcolile noma siphenduliwe ukuze simhlasele simfuni simlethele ubunzima bodwa yabo. 4 kungenzeka futhi uphuphela inkomo kuba uphawu olubema ijaha noma ihlaba omunye umuntu olungasho ukuthi kungenzeka lo muntu la ekhona khona akafuneki kungenzeka lo muntu lenkomo imhlaba usemzini la egane khona imhlaba ula emsebenzini la esebenza khona empeleni usemzini asho nje umuntu oganile noma umuntu oganiwe uma eshadwe inkomo labo lesidalwa asimamukeli kulowo muzi la so eshadwe khona lenkomo sho isidalwa salapha la gane khona noma la ganwe khona asimamukeli lo muntu. 5 uma uphupha ukuthi inkomo uphawu lubi uma ijaha noma ihlaba omunye umuntu olungasho ukuthi kumele lo muntu loyo umvuse umqaphilise ngoba uzovukelwa umuntu ongalungile ngenxa yenzondo namaqhubu abesezama kumhlasela noma kumkhaphela shuthi makunomuntu ongenzeka bazophambana naye ngokwenkulumo bengazwani begcine behlaselana angavela inkomo emhlabe noma imjaha kukhomba ukuthi kunalomuntu ozovukela lo muntu ngoba egcwele inzondo noma ngoba enamaqhubu noma engagculisekile ngento ethile bese ehlasela lo muntu lona ezama ukukhaphela lo muntu lona. Siyabonga besibheka ini uma umuntu ejahwa inkomo noma ehlatshwa inkomo noma ehlaselwa inkomo kuyafanana ngaza wethu. Siyabonga, be blessed.